بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا. أما بعد، دعوتوتا ديبانو مالتيميديا بكجرتانيتي نجيني خيسان بدادا guyyaa har'aa sagantaa gabaabaa akka yaadachiisatti walii dhaamna. duuba boleeyyan rabbiin guddayyaan akkanedha. waqaala rabbukum ud'uunii astajib lakum. rabbiin na kadhadhaa isanii owwaadhaa nuun jedhe. kadhaan ibaada gugurdoo. rabbi kadhachuun akkuma rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhan addu'aa'u huwa al-ibaada. du'aa'iin mataan isiitu ibaadaa jedhan. duuba wanni nur jiru rabbi keen kadhachu. rabbiin ammoo nuu dhagaa nu owwaataa jechu. rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan jedhu وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا نبي خي يا إرقام خي يا أمتي سر نقافة سربين فقو جرا اتلالبنا منود ديو جرا اتساسنا يو رجداني سقافة أنين ديو جرا اتنايمي جد ربين سبحانه وتعالى. ربين دوبك مالي نود ديو نوواتو في اللي نود دياتا يجو. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. kada namna kadhatee owwaadhaa jedhe. yoo inni na kadhate kada namna kadhatee owwaadhaa kun baallam rabbiiti. garuu falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii. ummatii na kadhat kuniyyuu na owwaatuu jedhe rabbiin. nattillee amananii jedhe. ufii qajeelanii rabbi qajeelanii jedhan. atin dura waan rabbi irra barbaaddu durati rabbi sun owwaachuu qabdaa jechuudha. wanni gizedduu nuyni rabbi keenirra du'aayin teen nakkisiin hin fudhatamne taateef sabab nu jallanne jallin keessan rabbi kadhannuufi duruuf laaluun uf qajeelchuun barbaachisaadha jechuu. Ibraahim bin Adham warroota nu dur darbanirraa nami kun nam guddaa nam waliyyi rabbeedhani lakkaan keessa nam tokko. duub nam kan ummati gaafate maa baalunaa nad'u Allaha falaa yustajaabu lanaa. yaa Ibraahim nu rabbi keennin kadhannaa rabbi wagaafannaa maan rakkoon keen ka rabbiin nuun owwaanneefii jedhanii Ibraahim bin Adham kan gaafatanii jedhan. faqaala in jedhu duubi Ibraahimiin kun li'anna quluubakum maatat bi'ashrati ashyaa. qalbitee sanii wa kudhaniin du'ee jedhe. ajaa'iba! qalbitee sanitti wa kudhaniin du'ee tanaaf rabbiin isanii owwaachuu didee jedheen. عرفتمullah tokkofa rabbiin beettanii jedheen. rabbi guddayyaa kinni Allaahi rabbi tokko isa hin beettan garuu rabbi khani haqqi isaan guunne jedheen. rabbi khan haqqi isaan guunne ufi rabbiin beettanii ajaji isaan fudhanne jedheen. زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. nu ergama rabbiin jaalannaa ufiin jettanii jedhe. وتركتم سنته immoo karaa isaa deemuu dhiistanii jedhe. nuyin ergama rabbiin jaalannaa isaaf uforeegnaa walii ufiinettan garuu karaa isaa irriin deemtanii jedheen. qara'tumul qur'aan qur'aanin qaraatanii jedheen. walam ta'maluu bihi immoo qur'aan kan qara'u malee ittiin hojjettanii jedheen. akaltum ni'ama Allaahi qananii rabbiin nyaattanii jedheen. in dhuddan in uffattan in nyaatan walam tu'adduu shukraha duub rabbii guddaya kana galata hin galchitanii jedheen. nama ni'ima rabbi nyaatetti uffatetti dhugee bobba'ee gal hagaruu shukrii rabbi hin goon rabbi ka galataa hin jeen akkas taatanii jedheen. qultum inna shayxaana aduwwun lakum. shayxanii nyaapha keennaa aduwwi keennaa ettan garuu sheexan kanaaf faallaa isaan deemne jedheen. isaniin kun sheexanii aduwwi keennaa nyaapha keennaa ettanii garuu sheexan faallaa isa deemuu hin dandeenye ajajisaa fudhattanii jedheen. qultum innal jannata haqqun duub jannati rabbii illeen hin jiraa jettan
jannat rabbi dhuguma raga baatanii jannat suwaan ittiin seentan ammoo hojjattanii jedheen. qultum inna annaara haqqun ibiddi rabbii illeen dhugaa jettanii garuu waan ibiddi jalaa isan baas irraan baqannee jedheen wami ibiddi isin seensa hojjattanii. qultum innal mawta haqqun dooti dhugaa namiin doon hin jiru namu inum du'aa jettan walam tastacidduu lahu du'aaf hin qophooftanii jedheen. duuba ilmi nama dhugum akka duuti jirtin beek garuu duusuniif qophii hin qabu. ducaal nami sargiif qophaa'a jechuudha. tallee itti ilaaluun barbaachisa. ishtagaltum bicuyuubi naas eeybi namaatti biizii uf gootan jedhe wanni isan biizii itti taatan wam nama bare bel hulleen akkan ta'e hulleen akkan ta'e jettanii waan nama irratti biizii uf gootanii wataraktum cuyuuba anfusikum irdin lubbuu keessanii ammoo hin deetanii jedhe. irdinnum nama qof jal deemtanii ta lubbuu teessanii hin dagattanii tanaaf rabbi sanii owwaachuu didee jedheen. dafantum mawtaakum du'oo keessaniin awwaaltanii jedheen. nami sanirra du'i geessitanii qabrii geessitanii biyya irra deebistanii biyya irra rartanii deemtanii walam tactabiruu bihim nam dukan irra gorsin fudhattanii kanaaf rabbiin guddayyaan isanii owwaachuu didee jedhe. duuba ibraahim binu adham ummat kanaa deebisee jechuudha. duuba obboleeyyan wanni guddaan jechoota ibraahim binu adham irraa fudhannu rabbi irraa uf dagachu. nami gaaf rabbi irraa uf dagate rabbi isaati owwaachuu dhabe rabbiin isaa owwaachuu didaa jechuudha. wamin mawaanici ijaabati du'aa waan kadha namaa yaa rabbi jedhanii nami rabbitti harka ol qabee rabbitti iyyatu nama akka rabbiin hin dhageenyu godhu keessa aklul haraam nyaachuu jedhan. haraam nyaachuu duub nam tokkotti imaltuu ba'aa jedha rasuuli alayhi salaatu wassalaam. nami kun ash'ath aghbara miilii isaa dhukkaaya mataan isaa irra faagiraa'e mataan isaa akkanatti irra guddate. duub nami kun yuxiilu safar imaltuu dheeressaa jedhan. yamuddu yadeehi ila samaa harki isaa gar samii kanatti ol qabeetti wahuwa yaquulu yaa rab akkana jedhaa jedhan. wamaxcamuhu haraam wanni inni nyaatulleen haraam. wamalbasuhu haraam wanni inni uffatulleen waan haraama. ومشربه حرام ونين نقول له وان حرام أن يستجاب له منهم خنا ربنا كم تواتها جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم. نمي خنسلا كرا ربي نتنما أوات شوف كجر تكفى إمال ديمون دعاء إنما إمالتو إنك إبلمتي لما فارك ربي تولك بجون يا ربي يجون متى نما فاكراء ميلي نما خرا ربي خيست إمالتو خيست لكاون waan sila du'aa nama akka qeebaltum sabab ta'uu jechuudha. nami kun sabab sila du'aa ittiin qeebalamte cuuf ka qabu sababi du'aa isaa qeebaltii dhowwu tokko haraam nyaachuuf haraam uffachuuf haraam dhuguu isaatii jechuudha. kanaaf obboleeyyan rabbi keen kadhannee irraan dhabu garuu fi qajeeluun barbaachisa. haraam nyaachuun nun barbaachisu haraam uffachuun hin barbaachisu. ribarraa dhalirraa waan kan cuuf irraa bilis ta'uun barbaachisa. qumaarirraa waan sila karaa haraamatiin nuseen cufirra ufeenni rabbi keennatti iyyachuu qabnaa jechuudha. walghafla waqaxiicatu rahim daguu akka malee firuu fi kutuu du'aa keessa jarjarsiifatu rabbiin kun naayyuu nowwaatu agayoomii kadhadhedhanii irraa ifatu waan akkasii kanattu du'aa namaa akkisiin fudhatamin qabnu godha. wanni guddaa walii dhaamnu rabbiin keen baallam guddaa nuu seenee jira. ودعوني أستجيب لكم نخدد دايساني ووادن ونجدا يونو خدن نو واتشو ربي رجرت وانتهف وفيغني وفيك أجلي ربي خيرنا خجلو أقول ما تسمعون واني أنجد أغنوما ربي نجوف وان نخدن نو أكيبالو دلي تنجوف ربي نو آرارمو زنبي تنجوف ربي نو حديثو جدا ديبانو مالتي ميديان فلانو خيساناتاو أغاني راتي سنر رقبابسا أنو بوليس كيسان قلم ساراتي kana dudduuban jiru waariyoo kunaati agan isanin jennaa. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.